Wilonja Mukobelo wa Galver, wa Scouts wananiita Facochère Téméraire. Katika kundi wa Scouts, mimi ni kiongozi wa Scouts wa mji wetu wa Uvira, yani tunaanzia Katobo. Kundi ya Scouts ya Uvira inaitwa District Scout du Lac Tanganyika, kwa ufupi tunakata DSLT. Wazazi wetu wa mji wa Uvira, ya kwanza naweza kwa nikashukuru wazazi wenyewe washatupatia watoto wenye tuko nao katika kundi la Scout, sababu bila watoto sisi hatuko na scoutism hapa kwetu Uvira hakuna. Na tunaomba wengine wazazi watupatie watoto, sababu sisi kundi ya Scout tuko juu ya education, mafunzo mazuri kwa watoto na vijana, na mafunzo ile inaelekea mngambo ya heshima, kumpenda Mungu na kujitegemea. Na kwa hiyo tunaomba wazazi, na sisi ni wazazi, tunawakilisha katika movement, lakini hao ndio wenye watoto. Tuko na besoin ya watoto wakuwe na education mzuri, watoto baone movement ya kesho na kuelekea na kupenda nchi. Ndio kupitia teme yetu tuko katika mwaka huu juu ya kunyanyasa watoto, tulikuwa tunaomba sisi wa Scout na wazazi tuchangie ili watoto wetu wakuwe vizuri. Unyanyasaji iko mu vitu vingi, lakini kwetu sisi wa Scout kupitia watoto tukapenda watoto wavae vizuri. Unakuta mtoto kwa mavazi anaweza kavaa kiatu kama vile natoboka au wengine haiko vizuri, anavala mwenzake anavala uniform Scout, mwingine havai. Ile kupitia ile mavazi kwanza kwa unyanyasaji, na kupitia ile nyingine tuko tunapenda watoto wetu wasome vizuri kwanza shuleni. Wazazi watusaidie watoto wasome, watoto wampende Mungu, waende kanisani, watoto wakuwe na heshima, sababu watoto vijana ndio nchi ya kesho. Kwa wale wa vijana bado wangali na ile akili ya kusumbua watoto, hiyo kwanza tumeikataa. Mimi kama kiongozi wa Mascout siwezi nikapenda au nisikie mtoto ananyanyasiwa na chifu wake. Ule chifu wake ndio wa kwanza kumprotege, ndio wa kumkinga. Ile Scout sisi tulifanya miaka zinapita, tupigiwe mafimbo, tuimiwe vitu. Kwa hivi hapana. Mimi kama kiongozi tunaona chief wa Scout iko ananyanyasa mtoto kwa fimbo na vingine, ule kabisa haiko na sisi, sababu kwanza tunamuima haki yake. Tunapasha mtoto kumulinda, kumukinga na kumuchunga vizuri. Ule anangali na ile akili ya kupiga mtoto fimbo, ule angali na ile akili ya kunyanyasha haki ya mtoto, sisi hatuko naye. Ni kumtoa kabisa katika kundi yetu, ni muasi kupitia haki ya mtoto.